नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सावन संकल्प सप्तक चालीक लायले. देशभरातल्या 329 आकांक्षी जिल्ह्यातल्या 500 आकांक्षी तालुका गटांच्या पावण्यार ह्यो कार्यावळी जातल्यो. नवी दिल्लीत भारत मंडपमात आयज जाल्ले कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी संकल्प सप्तकाविशीं प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. खेरीज चॅम्पियन्स ऑफ चेंज हे पोर्टल चालीक लायले. देशभरातल्या पंचायत आणि तालुको गट पावण्यावेले 3000 प्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधी ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्यात. खेरीज देशभरातले 2 लाख पंचायत आणि गट पावण्यावेले प्रतिनिधी ह्या कार्यावळीत व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान जोडल्यात. 3 ते 9 ऑक्टोबर मेरेन हे संकल्प सप्तक चलतले. 6 दीस संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, शेतकी, शिक्षण, समृद्धी अशा संकल्पनांचेर कार्यावळी जातल्यो. आकांक्षी जिल्ह्यांची कार्यावळ जशी यशस्वी जाल्या तशी आकांक्षी गटाची कार्यावळूय यशस्वी जातली अशें प्रधानमंत्री ह्या वेळार उलयले. आखिरी छोर पे बैठे हुए परिवार की चिंता करने वाले लोग हैं, उनकी भलाई के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं. और इसी एक महीने में यहां पर वो लोग बैठे थे जो दुनिया को दिशा देने का काम करते थे. यानी आप कैनवास का रेंज देख लीजिए. जिस भारत मंडपम में इसी एक महीने में विश्व के गणमान्य नेता मिलकर के विश्व की चिंता कर रहे थे, उसी भारत मंडपम में मेरे देश के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले, मजबूती लाने वाले और हौसले बुलंद रख करके काम करने वाले मैं लाखों साथियों के साथ आज मिल रहा हूं. मेरे लिए गर्व की बात है. मेरे लिए समिट भी G20 से कम नहीं है. 15 सप्टेंबर सावन देशभर स्वच्छता 15 चल्ल्या. फाल्यां 1 ऑक्टोबराक दर एकल्यान आपल्या सरभोंवतणच्या वाठारात नितळसाणीक सकाळी 10 वरां सावन 1 वर श्रमदान करचें असो उलो सरकारान मारला. 1 ऑक्टोबराक शारी आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी मेळून आतां मेरेन देशभरात 6,40,000 कार्यावळी घडोवन हाडपाचें नियोजन आनी नोंद जाल्या. हो आंकडो वाडपाची शक्यताय केंद्रीय शारी उदरगत आनी घर बांदावळ मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी उक्तायल्या. एक सरकार की योजना एक जन आंदोलन बन गई है. पहली तारीख को जो 1 घंटे का कार्यक्रम होगा 10 बजे से लेके, इसमें हमारे रूरल और अर्बन क्षेत्र को मिलाएं तो 6,40,000 कार्यक्रम की सूचना हमारे पास ऑलरेडी है. लोकसभा आणि विधानसभांनी बायलांक 33% आरक्षण लागू करपी बायला आरक्षण विधेयक अधिनेम आता कायदो जाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संसदेच्या दोनूय सभागृहांनी मान्य जाल्ल्या ह्या विधेयकाक शिक्को मारून मान्यताय दिल्या उपरांत सरकारान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केली. नवी जनगणना आणि उपरांत मतदारसंघांची फेररचणूक जाल्या उपरांत हे आरक्षण बायलांक लागू जातले. सरकारान ह्या विधेयकाक नारी शक्ती वंदन विधेयक म्हूण नांव दिलां. कॅनडात भारतीय राजनितीक सुरक्षीत नात. तांकां एकसारखे पिडटात. हिंसेक चिथावणी दिवंक वा हिंसा पातळावंक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो विस्तार जावंक जायना अशें विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी म्हळां. ते सध्या अमेरिकेचे भेटेर आसात. अमेरिकेचे विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन हांचे बरोबर तांची बसका जाली. हे बसकेंत कॅनडाचो विशय आयलो. For us, it has certainly been a country where organized crime from India mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space there. So a lot of our tensions with Canada, which well preceded what Mr. Trudeau said, actually come out of that. And today I'm actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates in Canada. In Canada, they are publicly intimidated, and that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada.
मडगांवा होली स्पिरीट मैदानाचेर संवसारीक रेबीज दिसा निमतान जागृताय रॅली घडोवन हाडली। गोय सरकार जनावरां सांबाळ खातें, मिशन रेबीज आणि मडगांवच्या रोटरी क्लबान मेळून रेबीज मुक्त गोंया खातीर सुण्यांच्या वाशिनीकरणा विशीं जागृतीची मोहीम घडोवन हाडली। ह्या रॅलीत होली स्पिरीट शाळेचे 300 विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले। थळावे आमदार दिगंबर कामत आणि विजय सरदेसाय ह्या रॅलीत वांटेकार जाल्ले। This was considered as most fearful disease. We remember that during those days, as the collector was saying, 7 injections were to be taken in the stomach. Those days are also gone. Now you restrict to 3 or 4 injections in the hand. And now they say, as Dr. Murugan says, that since 2018, there are no casualties of rabies, which is a good thing. But you have to maintain it. That is why they are doing this campaign continuously to see that pets, dogs are all vaccinated for rabies. If that is done, then things will be more better. We will be able to maintain the record. Animal husbandry, she also says that they are doing lots of works in this field. I must thank Dr. Murugan and his team, Rabies Mission, and also the Director of Animal Husbandry for having taken up this work of creating awareness among the students and the general public. गोय कायदो सेवा प्राधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठाच्या जोडपालवान नाल्साची स्वच्छता ही सेवा 2023 कार्यावळ पर्वरे उच्च न्यायालयाच्या संकुलात जाली। ज्येष्ठ ॲडव्होकेट नॉर्मा आल्वारीज हांणी बीजभाषण केले। कोयराविल्याच्या समस्येचेर उलयतना कोयर कमीत कमी तयार जावचो हे दिशेन यत्न करपाची गरज तांणी उक्तायली। प्लास्टिकाचो वापर वाडटा। उच्च न्यायालयूय ह्या समस्येची दखल घेवन कोयराविल्याचे उपाय सरकार आणि थळाव्या संस्था कडच्यान चालीक लावन घेता हाचो ॲडव्होकेट नॉर्मा हिणे उल्लेख केलो। And is the system eventually disposing of it in a segregated form? If there is a mixed waste dump, it may be a fraction, it can be corrected, it will be improved. Children are being taught about it in the schools. I'm sure one day this will improve. Second thing, in all village panchayats, we now have what is called material recovery facilities. Places where non-biodegradable waste can be brought to the site, maintained and kept there until they can be picked up and disposed of in an environmentally sound manner. Third, we have 2 massive waste disposal plants, waste processing and disposal plants set up in the state. One is in Saligaon, catering to 4 talukas of North Goa. नैऋत्य मान्सून फाटी सरता तसो गोंयांत 3 दीस जाले उटंगरान नेट धरला। राज्यांत वेगवेगळ्या वाठारांनी झाडां, पालसणां, विजेचे खांबे कोसळपाच्यो खबरो आसात। लोकजीण विस्कळीत जाल्या। वेळीचाळीन आयच्या दिसा गोंयांत दाट उटंगराची लाल शिटकावणी जारी केल्या, जाल्यार फाल्यांच्या दिसा केसरी रंगाची शिटकावणी जारी केल्या। गडगड आनी जोगलां मारून दाट पावस पडटलो, वारे मारून दर्या उफेतलो। ताका लागून नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या। उदेत्या आणि मध्य अरबी दर्यांत आणि दक्षिणी कोकणात उण्या दाबाचो पट्टो खर जावंक लागिल्ल्यान ही उटंगराची परिस्थिती खर जाल्या। चीनाच्या हांगहाव शारांत चालू आशिल्ल्या आशियाई खेळा सर्तींनी भारताचो पदकांचो आंकडो वाडून 36चेर पावला। तातूंत 10 भांगरा पदकां, 13 रुपया आणि 13 कांश्या पदकांचो आस्पाव आसा। आयज मिश्र टेनिस दुहेरी गटात भारताचे रोहन बोपण्णा आणि ऋतुजा भोसले हांचे जोडयेन लिएंग आणि सुंग हाव ह्या चीनी तायपे जोडयेक हारोवन भांगरा पदक जोडले, जाल्यार स्क्वॉशात भारतान पाकिस्तानाक हारोवन भांगरा पदक जोडले। नेमबाजीत 10 मीटर एअर पिस्टल मिश्र पंगड गटात सरबजोत सिंग आणि दिव्या थडिगोल हांचे जोडयेन भारताच्या पदरात रुपया पदकाची भर घाली। हे सर्तीत भारत हे कामगिरीचेर 5व्या सुवातेर पावला। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।